puro health safety and environment. Portanto, kona ba o isa na na after JB1 sila may negosyo na parte sa privado niya yung parte para mahal negosyo at sa pola kami po na lisensa kami rin po na dito may at kata po ang isang aprobasan para pinasay yung kuantidad na po isang ora empresa ida magnyatanggi ato ako nung kamamog nila amin na halos sa bisyo na empresa niya rasi, depende ba niya cash flow, depende ba niya kapasidad para tuhola, depois may fan, yan na sa mahola sa at may fan. Amin na regulator ba naman. Kung sitwasyon si Rani sa nene, maka-talwes fan ita pare filafali, sa ida maka-lawi ito na rin, ihat inan aruan ulures. Ita laos país ni maka-iha refineria sa mga ito pwede produce gas, produce minyak, kita exporta pa dito. Dito ito ni Campo Bayuda, Campo Kita, prosesamento sa mo sa Pangasinan ng Spanya. Portanto, iatinan para kita nota kata kita ihadi almacén ni buang. Tidak maka Indonesia yang lebih mahusik. Private sebagai pelapa, pertamina o pizza, tidak sila. Sebenarnya ini sila operasional. Então, kita niya mercado nene dependencia ba armazém rua, storage rua, pizza niya o etonia. Quando rua ne maka marah o menos, se afeta do mim, sai da maquia, kita niya mercado. Portanto, tidak hanya sa estado. Kami namin ba obriga investidor sila, tumay na 8 kiloket ang armazén nila na yan. Ilorin tempo, ilorin mo na sila. Agora, nem contare de investimento. Lá os osang na magkikon para investment. Amin yan, fiar. Natateng hiya, dalan na madiyan, hiya, storage ka, armazén sila na maka liho si Rua. Kanda si Rua, sila enfrenta sitwasyon merkado na sa sira dua niya maka menos outro level responde ba necessidade não está software público software e situação sira nem magbaoin defiata do governo po mai at pele tao mata no jari asegura sa sansa pero mo publika no ina na NPM magsala NPM halo po sa mga yan pwede na naman acontece supply radio no e depois magmay tarde e depois maka ito o pizza makalaya sira ni tangki makalaya la iyaw ng pina ne ano na sana ang gawos din ang magtingki ba pati ni ito ni tangki mamuna ga pizza ni tangki bahubli ka sira bahora ne ang level tama pero portanto sitwasyon sira ne makamnya no bawing governo for oportunidade mos hirak selo at beli kompetnya mereka ini telah belo husik tidak karua maka mesabit vaya asunto segurança energética. Ao fiar que da Timor-Leste tem um papel importante. Também Timor-Leste é uma empresa estatal. Timor-Leste tem storage gas. E neste momento Timor-Leste há uma dinheiro, mas tem dificuldades lá e coisa. E tem embara quando não tem dependência da parte do ano. Dependência da parte do ano se enfrenta a situação nessa agora todo lorong hati maka nessa kita enfrenta kada afeta makaste mesmo ia ela mas bem ia efeito sobre makaste tambah kita ni manuk sira baru fora pânico baru orang se rodori zeriga gori bidon paese e depois paano na aproveita a situação que fala tudo ao complexo mais e da nem makahalo distribuição na estava tanto a me colaborar muito com manuk sira o CPNTR para a situação de atau distribuir vai montar tudo com distribuição de menos para posto gastos menos sila itu tanto memang dalam hal difícil itu dificulta itu kita ada kata pele abasta CP minanila lai siya kung tarin minanila mas na rumah muslay situação sila nasa nema ka ita enfrenta her liya ba kung interventions ka home montante na hoy ne pele aguenta que normaliza a situação atual
Oke, ita hari itu mbak kita sama tambah saya sama Florida tama to iya nella dia kata dificuldades ou menos combustível dentro de uma gasolina. Itare tok bakoto. Itare kata atividades sama kas ia fulan nila bakoto. Atividades siranya sama kas efeito siya na campanha. Então, itare motorizadas sira carretas sira halo atividades na makasa tuan. Então, consumo mo sai. Nila os consumo normal ya. Tanto ainda nem matau ya contribui makas para menos uso de gasolina. Normalmente, ita niya consumo nene, ni normal na o armazenamento na o storage na mesma vieja. Cidade siya naman. Meron ito fa ni tempo tuyo may pa importação. O depois completa marca corresponde à necessidade. Relação kata cari etonya matamo mas cari kan satu fornecimento nabi maka pizza halo ba ni distributor sana eta ho to kala jata nabi maka ito ni o hintes kare. Primeiro, competência para regular a supplier ita o sira na may mga necessary again atau file ini ambil letak metap devotion Sila halo code din na